me kunu de waboa me. Me kai se me hia na me wie sunyane polytechnic. Na obusa me se den na me pese me ye. Na me se me pese me ye law and any journalism. I say no problem. In terms of ko UK. Oba na me nso me ye me tourism Ghana. Me wo ho no de me admission letter bro. What bro? Nso na ma me wura Journalism. Okay. Na ye de sha se free. No gusu. Nti waboa me pa efie sei. Mr. Fianye easy. Ye ni nani o. Umienu a. Ida say ono betine fi ahwe omo ana ono kwa betine fi ahwe omo. Mr. Owusu Kofi Owusu Aduomi, sports editor of Daily Guide. Yes, nyami shira no. No shira wo ma no so. Ese omo ye Yesu Kristo usana no. Omo a ne saka asi mu an kumfo nti enema bi wo ho a ya na enye nwanwa. Amanfo bebre sa baba wa yigu ni kunu nanim ase. But offer some party bi nso a yen so ye besan aka se bibisi ene nko ama mekasa ye bekasa ada na be ma ne tiase ne wankasa ada na be ma ne tiase ne wankasa nti mimi hu obi asema ya me blame ni so much ye say de wotini gyan ho no eninim se de esi bi ehihye ne fa eye se okasa or voice out ama obia te de ekoso obia hunu bi na china bi se ba ku ni ho a ya mekasa an ada na wankasa ada na dada wote ho no wankasa Ghana fo di ni masam ka ye beka pa na afutu a bibi se ya na me fafiri mu no meme de ne ya na e ba akopɛ eni se wo ye nipa empanimfo kan se mi se so tontoma pa ma oyera na wato bi de asie entoma pa e da acho gya no onya kumpa ware a onso fa de ni fira no onya yere pa ware because yetie nsam ya yenua be me e ka fa ni kunu ho a so no kra na onye ready adoba na be ma na koto forms e de aba abeto be ma na di ni room tu be busa ho se e ba ne sen e ye den e na akoba ne sei apumpu obo na suo ene Kofi Aduomi da su kache yentin from no na make us untimi njaje because yenua be na aba abonten a ono ka ne de o ka ne side of the story aware na ote hunu de ohunu na yemusa se every time okoye Singaton Martin voice note bi na nsen ya se say problems ne sha ase ache problems no e sha ase ache e den na no ohwe animu na o expected yen e na dada yi so ohunu den na no expected den na no ohwe animu e na dada yi because that time Singaton and more I tap into your marriage. I tap into your marriage. I tap into your marriage. I guess someone hunu so bi ni kunu seven produce a social media love. And then kwa TikTok ni Instagram ne ho nhyehyɛ ho na. Ube hu na adofo mienu. Okunu ne yere omutwa content. YouTube tia wo ka. TikTok tia wo ka, Instagram tia wo ka. Sa content na omutwa no. Eno so na obi pese ohwe na ode bo ne relationship abrabo. Ade na ya hyɛ script ato ho be ma no timi tam ne yere kakra no bia na just ordinary chire no ordinary chini obi nso expect se ni kunu ntam no onso wadidi ama omu ayi se twa oboi urefi say content na omutwa so and this goes to a tap into your marriage bibi ebe hu social media bia no ye pese ye tap in are hosem me Afua Asantewaa ani ni kunu asami unless obi ka kire me say ebia eye settings because say the sister we uboni kunu din na nani esi bi age say on kasa ba ko mienu wa bra omoni kunu din oni ni share interviewer I remember so mo ba me nchen e wo Kesben na nkomodidie mu a me ese yento na nkebe de na ayoya na me di ni kunu din shame na Daniel nije
Obi abaya menya miku na den. Menya me bempa na mo mama so monyome. Bemme na so ani mi bewa. Menso so matia kanisuo. Ewi asumo obi donyo obi dontino. Ono na me se me dono amoma me dono eh. Na kebede na yoya. Usun kura na me dono mo. Obi do obi ntiasia. Me se bemma we ya na me pa. Oni binti ya yenye den. Odo enim sika o. Afua Asantewaa say mama na somnyo no. Mama na sonjo na mama na hoso atono. Emfa ne nya twa plant na ufie. Enwumi anoperi ale enwumro. Na ade edeso oni mi bewa. Bo mi so mi ni bewa. Na nke be de ra yo ya. Owura Kofi Aduomi na me dono. You see? Enti enei eba ne sen eno na mibusa se eye den ede ne kwete bayira home mama bayira mo akese agrobe na asise chejamase amentum pan ya na enne aware efe ti se nkofo de oma no asi hu a obi eka bie na bia me kan se mu ise se esie ma no ho kwan a aboa bi atimi wura mu bi abasa so no na ya na nkofo bebre yenhu girlfriend da yenhu wo yere da yenhu unim once you allow yourself say obema social media for aba wabra bom one we invite you omo unye invite you omo ba relationship o personal life mu wie pe e pa cho uni private life biem uni private life biem enti ya no obi timi bu so obi yenhu yere wo social media da yenhu girlfriend wo social media da and adia ba ko amehunu nso ne say unya introduce wo partner wo yere oba unua wo social media pe amanfo timi fa eho no timi fa nkuntuna ase ade fa unua so create me ma sabin producer onim gu ase e de be fa yours e de be fa girlfriend so e die enti enenne obi na obi nya asem wa ne sabin producer ne ba ne ya attack no woni na nya asem no attack ukunu woni na nya asem no unua bi a wo maame bi oto ne ba bi no attack no so no senka me mfa ne se ensem esisie ena nka ye hu se bi Afua Asantewaa akora bi ani kunu ni ampa eyesi ebe hu se bi obi kunu ni but amedane social media e bi ye teka mu ni Afua no ni yese ya eba sa asem si a obi amfa ho but once obe allow ama sa niema no ase wodo waware relationship be ba to social media today me say I respect Akrobeto for this me na me nim sa Akrobeto se ne makra eye animunyam for sa so on but ye mu bi 7 producer ye kodwe ye tokra na ye pese ye de beto social media and social media ho no 7 producer eniema eye wosumase e won ko for relationship ko for aware mu no me ka kire wa wonyini so but yes see empenesa and abasa because minim de ntia ube praise bema se menhia so mesia edurumre bi menhia nipa so mesia ebi anke yensem bebre na akirei asakwa akoda ne nsem bebre so oni GH page bonkomo bi emre bi atwam ori yankoni yankoti ensem a okafa ne kunu no se bema de 7 producer uhia na open no enya ne tenten enya ne gramo enya ne perfume bi chese o kansem bebre inti my husband you be before I meet no na me a lot of prospects okay ade ba kwa mesre nyame ne say oma me ahobrase eni obuo eni odo oh eto bi kwa me amehye ntoka no mu amempo enye abrochi nko na ye bibia enye sika na ye bibia niema bi wo nipa bi mu a unya wo abrabo mu a saa time na me nim se Kofi bebo amene I never knew mo ya na mo so wo hye no so mo afere oh there on hye no so no oh mo kasa too much me kwasa na mpesa me ye no ma me ho ma chance ma onya sa yeah nim say the perfect man you tall masculine
with some six pack, some hairy guy. Djka can I'm falling within the category, but I'm thankful for wisdom. Nyankopon ama me wisdom. And at that early age, you know, me worry at the age of 26. Oh, yeah. Me worry in them. And me share no, I think 2012. Okay. And me share no after na me who send I was na me observing ni maybe. Okay. Enye abrochi nkwa na ebibia. Enye sika na ebibia. Niema bi wo nipa bi mu a unya wo abrabo mu a. Saa time na me nim se Kofi beboa me ne. I never knew. And then it means them say, oh, okay. Same thing na ebi Nyankopon de ne ba ma brabo mu. Because whatever it is, and I'm dreaming say me achieve, you know, or complimenting. Complimenting man, yeah. Intimacy, I say, it's not about height. It's not about money. Yes. Even though sometimes, say project, or no one to me, and also say, may you episode achieve this goal to me 5 billion. Say on ye, oh yeah, then you best more. Yes. But Nema or contributed to Adena me no second to me. It's even worth more than Sikana a. I feel so. Maybe I make us say. NMD Kakas, Omo Yesu Christu Sana no. Omo no mbu ane kumfo. E maybe be a besi asase so nyon wada. Na de America ne say, "Sa wo yo ba, otontoma pama ukunu a. Wo to bi de asie na da chu ja no nya yere power a, na so nya kumpa ware. Sa so na aye bema, na tontoma pama wo yira, to bi fa sie. Na da chu ja no nya kumpa ware a, onso fefra no nya yere power. Me do e kan wo ya no tibe na ka asem bi o se maserema no na mitirimu nso e sa na ni ekoso e wa ware fo ntem the moment asem be sipe e na abem se sa na ntin kodwo ho na asem ho je wo se address e no asem si a e na won se nipa aso masi me ne tie ni nyina no se nsem a me ye ya me ka me pa acho nyina no se wanya ya mfa nche sanity wi ase yesi di wo sua wasa bia no ya na ochi anepa ya na nke mpani sei nenso eba ne saa obi kae na akwa bibi ho obi nka se putu nche nenso ahia wonhwe no na obi atwene sika na ode kwa akodi ne dwo me de mpa ya mebo nyina ne se ebia na nka bia movie bi na omde ba out ana se bia program bi na oba abaye ene bi omde ye settings na koba se Afua Asantewaa pa ni kunu Kofi Aduomi ami hu omo mienu se de omo se bitie ba ko nkonya ba ko kra kasa no amo ba ko din a no hu ni onye no entem na asem we yesi a nyame anim nie ebe me ya pa ebe me ya because etoda ya ni nsem bia bidini Djka subscribe to channel no ne press the notification button for more updates. My crow, bye bye.